شارەداریە باژارê mezin a Amedê û şaredariya Renê a Fransayê bi piştgiriya Yekîtiya Ewropayê projeya nojetkirina benûsenê pêk anîn. Wênegerên Fransî bi vê boneyê hatin Amedê di atölyeyekê ku ji bo piştgiriya zarokan Sûr û Şengalê hatin cemhev. Ev sê hefteyê ji aliyê François Legault, Guy Limey û Tony Rublan û Dilşad Koyestanî li atölyeyê xebat tên meşandin. Zarokên ku di atölyeyê de fêrî kişandina wêne û xêzkirina resiman bûn, berhemê wan li kampa Şengalê hat pêşandan. Ji zarokên êzîdî ê ku temenê wan di navbera 15 salî de 40 zarok beşdarê perwerdê bûn. Hinek ji wan wêneyan girtin, hinek jî resman çêkirin. Wênesazê Kurd Dilşad Koyestanî di gel hunermendên Fransî li Amedê bû û sê hefte dersa wêneya da zarokan. Mamoste Dilşad ji bo me behsa berhemên zarokên kampa Şengalê kir û da zanîn ku zarokê ku temenê wan di seriya dozdî de bûne, di resmê xwe de Şengal û Daişê xêzkirine. وەکو داعش بەڕێی من شەریران ئەویست بڵێ ئەمان هاتن خانوەکانی ئێمان داگیر کرد و ئاڵای خۆیان لەسەر هەڵکرد جۆرێکە لە داگیرکردن بەڕای من ئەم سێ تابلۆیە لە ڕووی هونەریەوە سەرکەوتنێکی یەکجار گەورە بەدەستێنێ بۆ معلومات ئەمەیەکی بڵێم من لە ئێستاوە پەیوەندیم کردو بە بۆ خەڵکانی کەوا کۆلێکشنەری تابلۆشتیوان یەکێک لەوانە هاوڕێکی خۆمە لە ئیتالیا داوای تابلۆی کردووە بیکڕێ پارەی ئەم تابلۆش هێنم هەر لێرە بۆ پێویستەکانی ئەم کەمپە بەکارهێنە. Eroha diyar kir ku komkujiya li Şengalê û rewşa jinên êzîdî ên di destê Daişê de mora xwe li ser resmên zarokan xistiye. لە وڵاتی کووردا دروستی بکەن بۆم بەدەخۆنیان هیچێکە لە تابلۆهەرە سەرنجڕاکێشەکانی Keçikên ku wêneyan çêkirine nexwestin ku biaxivin. Mamoste Dilşad got zarok bi hêvîtirin û hêviyên xwe bi nîşaneyên wek roj, balinde û rengên zindê tînin ziman. زۆر کاریگەرە گوڵاڵە سوورە چاوی پرخن شەنگال دەم و چاوێکەوە خوێنی لێ لە ژێرشا گوڵێکی سوور هەیە چیە ئەیزانی ئەمە باڵندەی ویتی ترنا بەلایەوە گرنگ بوو کە باڵندە دروست بکات باڵندەی ڕەنگە و ڕەنگ دروست بکات ئەوەش سێکت بەیەکەوە دروستیان کرد پێم وتن خەوی ئێوە چییە ئێستا ئەتانەوە چی بکە خەویان بە شارێکەوە بینی خەویان بە ئاسمانەوە بینی بە درەختەوە بینی بە مناڵاتەوە بچێ بە قوتابخانە خەویان بە شوقەوە بینی چونکە خێمەکان ئازارێکی زۆر گەورە دروستەکان لە دەرونی ئینسان ڕەما حەوت ساڵە بەڕای من ئەبێ بە هونەرمەندان بچێت هەموو کوالیتەکانی هونەرمەندی تیایە کە زۆر زۆرم خۆشە. Selam 13 saliye û ew jî beşdarê perwerdeyê bûye. Ew dibêje herî zêde ji resimkirina avê hez dike ji ber ku li Şengalê zarok ji tîna mirine. Ez rizmê bera avê wan hez dikim. Çima? Şengalê. Hêjayê gotine ku wêneyê zarokên Şengalê li bajarê Rena Fransayê jî dê bê pêşandan. Xecî Can Farxîn, Dengê Amerîka, Amed.